Isa sa mga talagang pinag-uusapan at inaabangang laban ngayong buwan ng Marso ay itong bakbakang Rolly Romero kontra sa alaga ng MP Promotion, ang binansagang pitbull na si Isaac Cruz. Gaganapin ito ngayong March 30 sa Las Vegas sa Amerika. Ang laban ay para sa unang pagdipinsan ni Rolly Romero sa kanyang titulong WBA World Super Lightweight title na nakuha naman niya noong nakaraang taon lang kontra kay Ismael Barroso sa isang controversial na laban. Habang ito naman ang pangalawang subok ni Pitbull Cruz na makakuha ng world title. Una siyang sumubok taong 2021 kontra Gervonta Tank Davis pero nabigo si Pitbull, natalo sa isang dikitang laban via unanimous decision. Kaya naman talagang puspusa na ang ginagawang training ni Pitbull Cruz. Ilang araw na lang ay mangyayari na ang nasabing bigating bakbakan. Marami din ang nagsasabing ito na daw ang pagkakataon ni Pitbull Cruz na maging world champion. Dihado sa mata ng karamihan ang defending champion na si Rolly Romero. Kakatayin lang daw ito sa laban. Dudurugin lang ng mala Tyson na galawan na si Pitbull Cruz. Pero di naman nagpapatinag ito si Rolly Romero sa mga sinasabi ng iba. Alam daw niya kung paano ang diskarte sa laban para manalo at madipinsahan ang titulo sa paparating nilang sagupaan. Sa tingin mo pre, kakayanin ba talaga ni Isaac Pitbull Cruz na manalo kontra dito sa defending champion na si Rolly Romero? Bago naging matunog ang pangalan at napalaban sa mga bigating boksingero sa Amerika tulad nila Diego Magdaleno, Tank Davis, Yuri Ortiz Gamboa, at Eduardo Ramirez, ay kilalang kilabot na talaga itong si Pitbull Cruz sa kanyang bansa, sa bansang Mexico. Isa sa kanyang mga bigating laban doon na naging tulay para sumikat at mapalaban sa Amerika ay noong tinalo niya ang knockout artist at Mexican champion na si Jose Felix. Nangyari ito taong 2018 sa bansang Mexico. Bagamat veterano si Jose Felix sa laban na may kartadang 37 wins, 28 dito via knockout, ay di ito inatrasan ng mas batang si Isaac Cruz na may record pa lang noon na 15 wins, 12 via knockout. Isang maaksyong laban, bakbakan ng parehong knockout artist, bagsakan sa unang round pa lang, kaya wag na nating patagalin pa, balikan natin ang naging laban ng dalawa. Sa unang round, makikitang agresibo agad si Pitbull Cruz na kahit mas matangkad ang kalaban ay di niya ito inuurungan. Como diría el doctor Alfonso, viene de perder, lo deben de recordar. Marcos tenía más de un año sin... Así es, en una pelea de combate con todo, se va a la lona. Se va a la lona, sí. Le mete el gancho, sí, le mete atención, porque ya Josecito ha visitado la lona rápidamente. Decíamos que es un super noqueador. Isaac Cruz González. Plantarse bien porque rápidamente segunda ocasión a la lona. Se queja de un golpe. Pérez, 36 victorias, 3 de... Un hombre que la mayoría de su carrera la se mete a la izquierda y después a la derecha. Hay un sillo más oscuro, yo decía que el negro, pero no. Es un... Yendo hacia adelante, como siempre, con ese característico... Febrero del 2016, así es que ya tiene un rato y fue Cito Félix Jr., el de los Mochis, Sinaloa, y en el terreno corto una vez más poderosa de Félix Jr. Y ahora la zurda que lo hace retroceder, pero vean la valentía. Dalawang beses agad bumagsak itong si Jose Felix sa round 1 at dito sa round 2 ay ganun pa din ang birada ni Pitbull Cruz. Mas umaabante, may balak na patulugin agad ang mas malaking kalaban. Mga solidong kamao agad ang pinapakain sa kapwa Mexican. Hacia el frente y con gran brío. Es un noqueador nato, un hombre que al frente, un clásico. Había del knockout muy bravo Isaac, tirando golpes volados. El peleador de los Mochis, Josecito del Finito. Aquí el punto es que está Josecito Félix. Va para adelante Isaac, no deja de... No le importa tantar cuando entra, pero él trata de terminarlo. Me parece totalmente equivocada la forma. Queda parado como lo está haciendo. Los golpes volados de Isaac Cruz lo van a poner. Y tirar más golpes. Sinubukan naman ni Jose Felix na makipagsabayan ng suntukan pero talagang matibay ang mga panga nitong si Pitbull Cruz. Napapaatras na lang si Jose Felix at napapayakap na lang sa laban. Round 3 patuloy pa din na tumatama ang mga solidong right hook at left hook ni Pitbull. Matapos ang 1 minuto sa round 3
ay bumagsak na naman itong si Jose Felix nang masalo niya ang right hook ni Pitbull Cruz. Aprovechando. Que es... ¡Opa! Vámonos a la lona con la derecha, sensacional y poderosa. Una vez. Fueron entrando. Ojalá no se... Que es Isaac Cruz González, el Pitbull, ahora a la derecha, la zona de las costillas. At dito sa mga huling minuto ay tinudas na din ni Pitbull ang mas malaki at matangkad na Mexican champion. Este es un devorador, este es un auténtico Pitbull. Este hombre te desconoce, le mete a la izquierda, dolorosísimo, tiene que terminarla ya. De allá de los mochis, detuvieron bien el combate, estaba muy lastimado. Primero Tratar de componer lo que prácticamente estaba perdido y el rencor con que lo lanza. González, nos vamos hasta el tercer episodio, cómo le metía a la derecha. lado con ese derechazo y luego esta izquierda, los golpes curvos por parte. Isang malaking hakbang sa karera ni Pitbull Cruz ang panalong ito dahil matapos ang isa pang laban sa Mexico ay sa wakas sa Amerika na siya lumalaban at naging mas tanyag pa ang kanyang pangalan. Sa kasalukuyan ay bata na siya ni Manny Pacquiao ng MP Promotion. There's a huge left hand. Good night. Offensive. And a massive left hand followed by a right hand. It is all over. Isaac Cruz says good night. 5'8", Cruz's today. And found a way to kind of neutralize him. This fight's not over yet. Get a lot easier. Yes. I want to tell him, all right, set up those hooks with the jab. Y también aprovechando que es... ¡Vámonos a la lona! Este hombre te desconoce, le mete a la izquierda, dolorosísimo, tiene que terminarla ya. Les busca, pero como lo señala Octavio Almeirán, Golpes, pero no puede aprender a Iván. Ahora lo baja con la derecha. Este episodio a la derecha, y de nuevo cuenta a la derecha, y la última. ¡Qué clase de golpe! en un verdadero costal, Octavio. ¡Uy, qué buen upper! El upper que decía, Precioso. Sí, señor. Este que es un costal de experiencia pura, el colombiano. Ahora sí, ahora sí. Intenta otra vez hacia las cuerdas. Liñan seguramente se va a otra quedar vez. ahí. Y ahí está. A ver si el colombiano puede seguir. Y decíamos ¡Pitbull!